Dobar dan. Ja sam Dinko Saudić i danas ću razgovarati sa vloger Gicom, sjajnom zvijezdom vlogerskog svemira. Gospođo Gica, kako ste došli na ideju za vaš prvi vlog? A jeste li ikad zamišljali da ćete biti ovako slavni? A je li vas slava promijenila? Jeste li uredni ili više volite kreativni nered? Čekajte, molim vas, još samo par pitanja. Dragi gledatelji, eto, nismo uspjeli pitati vloger Gicu kada će snimiti novi vlog. Ostaje nam samo nadati se da će to biti uskoro.